empinduka kugira ngo obwo biro tarya hine kibire kitarya. Entare zitwire mu makaga Simon Rwamucandara owabinjira omukazi we Sylvia Ninsimo makage omuri kagari omugombora yibare omu district ya Bushenyi. Enshonga yatureta hati y'abakazi ba Amos. Enshonga yatureta hane Amos atwire nafa no mukazi we Lilian Sylvia ya omukoti na no mutona wagenda no twagirira ngo aba ntuza kubaha ameza ashatu ito muramuza tushabire kwijaha kureba ngo twayamba abantu aba batwire mbarwanagana omukazi ari kugira ngo akatembura yayombeka no omushija yamubinga nkahi omubintu na nabana niyo musiza kiza yashanga hayajya ngo umurugiro ushija umurugire nkakushohora hertine cyakugira tine cyarukuri yasharami yambinga kuyereze kumbinga atakahwiraho neza abiri ya leta mukaza inene kana yibuza kayangize ngo kamuroga kandi hatebye bya leta ngaye niyo shonge yabiro tinga ujya ngo tukaturye nyamatura nturwanagana niyeje shonge yabiro muri akakanya kace ogwaragirwa kugarura abantu mu mashomero ababiri batacishoma ahubwo kwetumbwita gwenyokanye ko mushija saziremu agira ngo uhereze enzu uherezo umwanya ubwo rutoke atekera abana bahere school fees abana bagaruka mu mashomero barwo mubonabona kuno wagira ngo kiyaraganise njo yakoze tokushikira kandi no ijwe mugambiro RDC owa maramuzi tumugambire mu kubaganisa kibanje twije ko baganza garo mukazi at status quo ubwo mukazi tumfaka zainiba ameza ashatugawa hatanu kutina tinisibwa fees zihire then direction ye kanehego hato kimkotinyona amushatora amarwa hamwe no kushweraguzubwa nibyo byongera ubutabanguko bwo makumugomboreji unaje kora nabona ngo musiza yabingo mukazi kutorayo akaza gombora bakabeta bakahoza bakabacaza koza ushangwe kaguma ko isomo mushija bargo baza Bushenyi district kukwisha nabwo bakahozayo usango nabwo kashinga umushija ubwa nyuma yo kumanya ngo baza kumutwara akaburamoro ayikerize kugaruza umukazi wo goma kagena abana be Gashakwa Ben Muhozi.